U potrazi ste za novim zaposlenicima, ali nemate vremena za velik broj kandidata s kojima treba obaviti testiranja i razgovore. Bojite se da nećete uspjeti privući kvalitetne, ali već zaposlene kandidate. Mislite da bi traženje i procjena radnika trebali biti jednostavniji. Rješenje vaših problema je Selekcija HR, online sustav koji poslodavcima omogućuje da čitav proces odabira i testiranja kandidata obave online, štedeći tako vrijeme i novac. Zamislite da se proces selekcije stotina kandidata odvija automatizirano. Prikupljanje prijava, testiranje, procjena kandidata, snimanje video odgovora, sve u nekoliko klikova i sve na jednom mjestu. Na našoj platformi vaši kandidati mogu online iz njihovog doma rješavati testove, kreirati životopise i snimati video odgovore. Sve u vrijeme koje njima odgovara. Kao poslodavcu, naš sustav vam na jednom mjestu nudi obrađene i pregledne podatke sa svim bitnim informacijama o kandidatima, životopisima, rezultatima testiranja, video intervjuima, vašim komentarima i ocjenama. Osim online testiranja i intervjuiranja kandidata za posao, Selekcija HR pruža vam i mogućnost anonimnog anketiranja i međusobne procjene zaposlenika, takozvane procjene 360. Pridružite se brojnim HR menadžerima koji su prepoznali jednostavnost korištenja naše platforme, pa sada u samo nekoliko sekundi pozivaju kandidate na testiranje i video intervjue. Posjetite nas već danas i besplatno isprobajte naš sustav Selekcija HR i radiš ono što voliš.